Kaseng Voice of the People Party kan penlong ya kejingelang ai kublai pajba kum kadak ban kenmau borom ya kinong krishan badru kiba penjob don borom ya Dr. Ricky hakanik election MP ke badang sudam kaseng kan sawan here si East Gentia Hills District kata sebaro artliki constituency ke bakentrup ya ka setengah saipung constituency ya ka ba an sepalong hakasnong setengah hakapor kumba khatway bejemen step bad hakleriat constituency hakasnong rambai Hakapor kumbalai beje janmet kumtala kerpat laya khot bat laya wer ya piki nogrshan bat hakanika sngi insaya don bantalang nadu presiden rang ba jong seng UMP bat ki wede kinong elam jong seng Haupra